Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kayshinami mañanata kallaritukunchik. Chaymanta kankuna imata mañashpaka hapinatataq krishpa mañaychiklla. Mañashkashina chaskinkichiktaqmi San Marcos 11:24. Wakinpi kikin mañanata manchashka kashpaka mana kikinllachu kanki. Diosta mañashkamanta sumaq kasilla kawsay, poder, sinallatik shunqumanta krina shamushkataka tukuykunami munanchik. Shinakaqpipish achka kutin rimanataka maypi kallarinata u imata rimanataka mana yachanchikchu y chashnami ñukanchikka musparinchik pandarinchik. Jesucristopaq yachakuqkunapish chayllatatikmi aparkakuna, chayllatatikmi rikurkakuna. Imashina mañanata mana yacharkakunachu. Chaymantami San Lucas capítulo 11 pika kishpichik Jesucristo mañanata yachachiway nishpami nirkakuna. Kay katik versukunapimi kishpichik Jesucristoka shuk ejemplo, shuk modelo tarikuchin Himalaya kikin ñuka y Dioswan rimana kashkata. Kankunaka kashna mañankichik. Hawapachapi kaq ñukanchik yaya kantaka huchayilla kashkamanta tukuykuna allinichun. Kan mandana punlla shamuchun hawapachapi chinallatak kay pachapipish kan munashka rurarichun. Punllanta karak shinallatak kunanpish mikunata karaway. Ñukanchik huchakunata perdonaway. Ñukanchikpish tukuy ñukanchikta llakichikkunataka perdonanchikmi. Mana alli munaykuna shamuqpipish ama urmachun sakiwankichun ninami kankichik. Y Dioska alabashka kachun paypi kashkamanta chinallatik pay imata rurashkamanta. Ñukanchik maypi mana alli sakirishka kashpaka arrepentirinami kanchik. Diospakman kutirinami kanchik. Mañashun ñukanchik imalla ministishkakunata. Paypaq munayta rurachun mañashun. Chinallatik uyashun pay imata nina kashkata. Paypaq munayta katishun. Chinallatik uyashun pay imata nisha nishkata. Alabana, arrepentirina, mañana, chinallatik paypaq munayta shuyana. Shukshina hawalla yurinaka payta mañana mikan. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.